Bismillahirrahmanirrahim. Mala City Council ga hataruwa dawruga nuwana kulli jasaya wadanti be horiha counciloruna marawadanna me jasaga physically first council online ko first council ga bayar wada gannawa me jasaga me agenda imu gutun idari gutun alorama agenda ek ba itrukollane Mala City ga himane holumala denje municipal service committee waguti gutun dinuma transition committee en ekulawalu me ekulawalu mattaka me agenda eba itrukollawa agenda fast kollan me uteras nukrabwana vote devungade ko aller ka tibbe be front kan be flock taay ko raf taay tine ay won taay an agenda availability fasvi agenda number de idari gotum hushala masala huluma municipal sa siduma council duruma raisu jumhuriya nimma fawati ehiduma council on diruma ame goten nimmo me alumen atu geba miharu MOU me MOU te huriya be fonna wane sakeder kure fahema me MOU ame te be fon ezura sunu kurawwana ma awora me ingota me te fast kolla commerce be fro taaydu kuraw ana hushala wa taaydu kol de bangade council saif वरबड़ शुक्रिया डिप्टी मेयर वर गिनदु हरगुड में इंतजार करो मुंगा कामेगे मियदु मि हासिल वेगेंदिये मुनिसिपल कंतक फाडु कियुमकी दिवेहि राज्य कानून असासिं हुरिहा रयितुन कशोर कोद्दे हग्गे मुनिसिपल कंकन निम्मन जेहेली लोकल फेमवरग रयितुन इंतिखाब कुरा काउंसिल ताकुन कं अलगुड में निम्मागिन तिबिता कितब में दुहे एहन नमुस निविद्य सरकारो मी हुलमालेगे रयितुन मिदेन्नेवि हग्गुम वणि महरूम कोफ्फा अलगुन फाहकुरं अलगुन में काउंसिलन होइगेन आयरुगावेस मुनिसिपल खिदमत हुलमालेगे मी सिटी काउंसिल गे दशा बदल कुरुमकी रईस इब्राहिम मोहम्मद सोलिहुगे वौदक वेफोती अदि लोकल काउंसिल गे इंतिखाबन निकुन इरुगा ए वेरिकन कुरा एरुगे पार्टी वेस बुणमुंदी एहे नमस अलगुन में फेनी दावरु निमिगेन दिएरोस सियासी सबब तकटका मी मसेके नुए इत्ता अलगोंडु वर बोड सरकार मरहबा दन्नो अदि रईस डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ मरहबा दन्नो हकीकतुगस वर मुहिम वर करेजस डिसीजन गे गोतुगा अलगोंड फेन्ननी मुनिसिपल खिदमत सिटी काउंसिल गे दशा बदल कुरो वर फसेहवाने बेनुं हा गोतक मोजिफुं फायर कुरुमुगे इख्तियारा बार लिबे गोता कुंफुन्यकुं कॉन्ट्रैक्टर मीहुं गेंगुळु ए फहरुग वेदाने सियासी गोतुम फायदा तके मंफा तके नुगोतकं होद्दे ओमुगे फुर्सतेक्कम එහෙන් නමස් එබා දූකොල්ලවාෆා මිදෙන්නේ ගොත මිහාර මිහුෂෙලිෆා ගොත මි මුනිසිපල් ඛිදමත් සිටි කවුන්සිල් ගේ දශ බදල් වගෙන් දාකම මෙදු අල්ගොන්ඩු වර බොඩ උෆාකුරම් වර බොඩ सरकार මරහබා දන්නවා ගානූනුග බයන් කුරා හැමේකි සිටි කවුන්සිල් ගේ නූනි ලෝකල් කවුන්සිල් එක सरकारुगे एहेम मुअस्ससायकु नूनी सरकारो हिस्सावा कुंफुन्यग होरी खिदमते फंक्शन बदल कुराकम वणीविया एया वा मोजिफुन्ना रिसोर्सेस वसीलतक बजेट दिनु अलगुन फाह कोल्ल मिएमओ युग मियोती एगोता अलगुन मेन्ना दाती नुवाने गोता मि खिदमत फुरिहमया सिटी काउंसिल फोर कोद्देवेने गोता तनुगे मोजिफुन्ना वसीलता अदि बजेट वेस्ट ट्रांसफर वेगेन दानी गोता मी एमओयू ग मियोती अरुण फाह कोल्लन हसतेक फंसाहिंग हा मोजफु एचडीसी सिटी काउंसिल गे दशा बदल वायर एबेफुलना मिहार लिबडा नवमु गेंदवा मुसार ए गोतन अहर दुवस वंदे लिबडा नवमु गेंदवाने अरुगंडा सिटी काउंसिल गे दशा मिखिदमे बदल वेगेन दायरो एचडीसी गे वजीफा मितनु गे वजीफा बदल वडा नवा मोजफु एकम कंबोडुम फाल कुरी एबेफुलना मिहार लिबडा नवमुं गेंदवा मुसारा माबोड कुडवेगे हिगादाने सिटी काउंसिल के पे स्ट्रक्चर के तेरे फत्ता लानिको एमी अलगुन में येरस दन्नोमुं गेंदी एबेफुलना एहेंबियक नुदेना में अलगुन में इंश्योर कुरान में एटलीस्ट आहर दुहा तिबेफुलना स्टेबल को मिहार ति लिबडा नवमुंदा मुसारा लिबेने कमा ए आहर दोगे तेरेगा इतुरु अल्टरनेटिव सोदुंगे फुर्सत एबेफुलना लिबडा नवाने अदि मगामु कुरियर मा कितम में एता मगे एबेफुलना एक्सप्लोर कोरेवुंगे फुर्सत लिबडा नवान अलगुन उफा कुरन मीगा
mi gota transfer mi khidmetta transfer wegen da eruga ebefu mi municipal khidmetta for koddeoma gengulwa wasiletta visa road mena kurin dennehin hawal kuratan ege terega cycle pickup van loader excavator lorry road sweeper tar lorry mi ge terega be himene mi huriha wasilata khidmata muwazzifuna ekko badalwi merat kurawi algodmen hulumale farwater kama ekko malege rayituna balhatta dena mihar hulumane ngodanwan yoti wara bodu dumpengen hagigatu eki tantana kuni funi warwar jamaifa adi eki itura halaku badangada befahuri vehicle tabes hulumale ko madennu adi hulumale salamata rakkaterikama bala iruga road signage netuma blind spot tang huruba mihin huri kitamme kame hulumale rangal kurang ebor irat kurabiya algod me mi alam mi hawalwa municipal khidmata ko mikankan rangal koddena hulumale time ni menaik bayaka dannawagin khoddiniya wa usula kunnu wala nukedno timely menaik algod me hulumale municipal kankama attend kuramu gendana ade sefar sarkara mikamuga marhaba dannomu mi algod mi oy gota mi MOU fast kura hushala marabadu shukriya Councillor Zamir. ಅದೇ ಶುಕ್ರಿಯ ಸೈಫ್ ಹುಷೇರು ಅಳಗೊಂಡು ಸ್ಥಾಯಿ ಇಂಗೇತ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿ ಕೌನ್ಸಿಲ ಕುರಿಮತ್ಲಿ MDP ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೊತ್ತುಗ ಏರುಗ ಸರ್ಕಾರ ಬುಣಮಂದಿಯೇ ತಿಮಣ್ಣಮೆ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಹಿದ್ಮೆತ್ತ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬದಲು ಕುರಾನಮೆ ಏರುಗ ಮೇಯರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕುರಮಂದಿಯೇ MDP ತಿಮಣ್ಣಮೆ ಮಿಕಂಕಂ ಕೊದ್ದೇನಮೆ ಅಳಗೊಂಡು ಸೆಕಂ ಗಬೂಲ್ ಕೊರಿ ಏಕಮಕು ದವರು ನಿಮಿಗನ್ ದಿಯರುಗ ಸ್ವಿ ಬೌದು ನುಫುದ್ದುನು निहान माले सिटी काउंसिल दा मेयर का डॉक्टर मुइज वडागन वी वाउदतक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान आइगोत मसके कुरवम गिंदवात अलगोंड फेनी अलगोंड मजबूर वेजे कुलवेस बदल कोर एम अलगोंड मिहार मेरी डॉक्टर मुइज के कुलिय बदल वेगे अदि अलगोंड हमा यागेंकन अरवां हुरिहा रयितुन डॉक्टर मुइज मिहातना මේ දෙක්කේ වාහක ෆුලා වෙෆවා වෞදතක අදි ස්ට්‍රැටජික් ඇක්ෂන් ප්ලෑන් නෝනියා එබේ ෆුලාගේ මේ මැනිෆෙස්ටෝ අකුරුන් අකුර තම්ෆීස් කුරාන කමුගේ යගින්කන් අලගොඬු ડોક્ટર මොයිස්ගේ මේයර් කමුගේ දෙයහරුගේ තෙරේක තජරිවා කොෆීමේ එහෙමම ඒගේ නතිජයකේ මිහාර සාලිස් ෆස්ටස් තෙරේක ડોક્ટર මොයිස් වී වෞදත මිදනි අකුරුන් අකුර ඒ විදාලුවේ ගොත නිම්මවන්නේ ඒ ගොත ගමතින් මේ මුනිසිපල් මසෙක්කත HDC ගේ මාලේ සිටි කවුන්සිල බදල් කුරුමා එක්කොන් අදි එතන ගොතිවි මොද්දිෆුන්ගේ ඒ කුරමුන්ගේ මුසාරාගේ සකුවාය එකීගේ ඒ ගොත කොද්දෙවි කමගේ අලුගොන් ડોક્ટર මොයිස වරබොඩ සුකුරු වෙරිවා කම වරබොඩ ශුක්‍රියා Shukriya Zamir. Councillor Ifa. Shukriya Deputy. आदे हम अने फुरते में सम काउंसिलर साइफ हम देख वहाँ के हम वर फुरी हमें तायद करा अदे हम ये को हम काउंसिलर जमील देख वहाँ के सम तायद करा हकीकत का मियदो मी निमिगंदा कामकी मियदो मी सोई करवे MOU की हकीकत का अब में माल सिटी काउंसिल होवेन बेगिंग एम फुरतमा इंतहार को तेरेगा देख वहाँ का तन्नी अब में तकुरार को अने एदुनी कुड़ी सरकार का लामर्कजी कानून का मुना गोता आरुमेन्ना माल सिटी के हतिसोस तरह का हिमेने हुरिया तने सिटी काउंसिल का दशा बदल को दबाशे एकम को कुड़ी सरकारों आरुमेन्ना बदल कुरु में नेति आरुमेन देख के बस वहाँ के इजाबे दिनों में नेति आरुमेन वारा बोडन निकमति कोल्ला मी कुरिया गेंदिया कंतम मियदु अदुगे सरकार राइस मोइज के सरकार निममक गेने सावमेंगे दशा वाने हुलुमालेगे अने म्युनिसिपल सर्विस बदल कुरंग निम्मे निम्ममकी अराउंड हम एकमट्टक राइस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज वरब बोडा मरहबा या शुक्र दन्ना हकीकतुगा मियदु मी निमिगंदा अने मी सोकुरंदा MOU आकीगा अरुमेन्ना एबा फ्रेने मियदुगे सरकारुगे नियई मिकमुगा अरुमेन्ना देत्रे वरर रंगलुका राइस मुइज कैंपेन के दोस्परुगा वहा दक्काम तकुरार को विदालेफा वानी राइस मुइज के वेरिकमिट का हुलमाले के म्युनिसिपल सर्विसेज माल सिटी काउंसिल के बेलुम के दर्शन होने माल सिटी काउंसिल कानून हितसोस तेरेया लादिवान वाहक हम एगोता हम ए विदाल विगोतम मेदो अरमेन फेनिगे मिदे हुलमाले के म्युनिसिपल सर्विस ता माल सिटी काउंसिल के दर्शन बदले नेता मी अरमेन बेनुवा गोतकी मी अरमेन बेनुवा
ane wedinge gotuga anna mihunge kiban em fennam beenuwa kamaki baha amala dimawa em hagigatuga mikamattaga adiwe sefara maundu rais Dr. Muhammad Muiza warabada shukuru ada kolla mikama me MOU ga soy kurma em saif hama edekki oriya wake ka taaydu kurma ekana wa kuru kolla shukriya ad Hushaili ane ad councilor Nazim. शुक्रिया मी अलगन फाह कोला बेनुमनी मी पेज तीनेगा मारे सिटी काउंसिल में बसा कंतता होगा हाशवे नूनु राबा कुरता होगा बड़े मसले एकम फाह कोलेंगे तो राबा लवियनी खाफा में बे एकम को अकुरता तरतीब पे फोतिनु बैक देंगे मैं फाह बाय कमी तंकोल अलगन फाह कोला ने अलगन को बुकरा को के वन लवियन्या මේ MOU ෆසන මාද්දාගේ හාගා එහෙන් ඔක්කමුගා වීනමේ සුල්මාලේගේ මගුත ප්ලෑන් කුර්මා ඩිසයින් කුර්මා එමරා කුර්මගේ එම්ම මසෙක්කෙත කුරිය ගෙන්දානි HDC කම්ගා මාල සිටි කවුන්සිල් මෙපස්සේ මේ අරුගන් බෙන්න දිවාවා කමෙන් ඉංගේ තෝ මේ කවුන්සිල් ලරේ වීම අහම හුළුමාලේගේ දිලිවලේ ෆරාතක පාතිවේ වර ගිනයන් අරුගන් ආදේ මස්සල හුළුමාලේගේ මේ දිමාවා කන්තත मिसाल का पेमेंट वर गिनाएं हम अमीन एवेन्यू कैरिगस दिमाग में पेमेंट मती इतनो नेरे कुनी रेस्टोरेंट तक नेरे कुनी नगंग ऐस पिकअप पड़न मैं आ पेमेंट हम होती एक को हलाक एक कंता होगा शको अमीन ननी अरुगन में ना एक बेफ्रों दें काउंसिलर वे में गुड़ा लेनी दें शुजाएंगे मसल फोर को देश एवेस की ऑफिस अरुगन में ना गुड़ा एक कंता दिमाग मीहें सीधा होती में अरुगन हिता करनी माले सिटी काउंसिल ඒ මිහාර පේජ් 4ගේ ලවියඤ්ඤ වාණි ඒ පේජ් 4ගේ එමෙ ෆහු එනෙනුන්ත මාල් සිටි කවුන්සිල් નો එබ්බසා කන්තත් ෆහෙක්ගේ එමෙ ෆහු පොයින්ට් ආද එමෙ ෆහු මත් එම අනේ කවුන්සිලා කවුන්සිලාකි මෂවරා කොග්ගෙන් කුරියක් දාගොතක බේවුනංග ඒරුන් අලුගන් මෙනස් මිහින් දිමාවා කන්ත මී ඉෂුස් අලුගන් මෙන රේස් කුරවෙන මගෙන් ඒරුන් ෆහිවන් ඒක එවාහක දන්නවා නේද તો शुक्रिया මේ අනේ නීතිග මේ බුණනි හැම එකනේ අරෝඩ්මන්ට් ගෙන්නම් බේනුවා චේන්ජ් එක ගෙනවේ හැම එකනේ අරෝඩ්මන්ට් මිජහෙනි එක ප්ලේන් ආර් සිටි එක දුක හදා ෆිනීම ඒ ගෙන්න ඉරුග ඒ චේන්ජ් සෙබෙෆොන් නම් ඉන්ෆෝම් කොල්ලන් ඒ බෙෆොන් ගෙන්න ගයිඩ්ලයින් විතර අල්මන් ගෙන්නනි මේජර් චේන්ජ් එක නොවාකම් වඤ්ඤා එබ්බ සිෂුව නෝ ඒකත එහෙම මිහාරස් අනේ බය මගුත මේ අනේ දෙම නාසිය පාකුරියෙන් එහෙර කන්දත්තක මේ අරෝඩ්මන්ට් එක නෙබ්බ සෝහෙන්නේ මේ අනේ MOU එකන් අදි මීගේ MOU එක එම්ම ෆහු හිසාබු ගෙන්න අපුණා එග්ගස් තෙච්චක කොම්ම ගඩියගේ සමන්න බදව කරන් බේනුවා නම බදව කරුමුගේ එක්තියාර අරමෙන්න වාහක දෙකේ ගත මේක මේ ඒකට වාහක දෙකම බදව කරේ ගත මේ ඒක කොම්මද Possono mandare pahegge අලෝඩ හේවනේ මේ අනේ හතරවන මාද්දාගේ මේ මේගොතු රාබා ලවියඤ්ඤ වාණිය තිගේතෝ මේ එම්මගේ ෆස්වන මාද්දාගා එහෙන් එක්කමගා වීනමයි සොළුමාලේ මගුත ප්ලේන් කුරුමා ඩිසයින් කුරුමා ඉමාරයක් කුරුමුගේ එන්නේ මසෙක්කේ කුරිය ගෙන්දානි HDC කමුගා මාල්සිටි කවුන්සිල් ගෙබ්බස් ඉමාරයක් කුරුමුගේ එන්නේ මසෙක්කේ එබෙෆලුන්ගේ කුරම් අකුරා ඉමාරත් තත්තා මේ ඉමාර ෆාස් කුරණේ අවබෙන්නන්නෝ කුරම මාච් එම්දතෝ ආමයි ගොත කරන්න. එවෙම අලෝඩ හේවනේ විෂුවෙන් එක්කන්නේ මිහාර සිංගොත මිහාර සම අලෝඩම ගේතිගේ අනකති මේ කුරණි. එවෙම කවුන්සිලර් සයිබ් රුෂාලා කවුන්සිලර් ජමීරා කවුන්සිලර් අයිෆාන් තායිද කුරිගොත මියම්මයු ෆාස් කුරන් තායිද කරබා වෙෆල් වෝට් දෙවුන්ගේ. තායි පාලි එම ඔන්ලයින් කොට තිබ්බේ බේෆලුන් na
physically tibe befunna ekko vote tibe befunga agulabiyeto mi MOU fast koran ane fast ge midiyai koram dibe koram abedatto ade agenda hushalifawa ane timmana masala mi transition committee en ekulawadu mi muddatuga MS2 hoga mi muddatuga transition committee en ekulawadu council aifa ad shukriya deputy mayor ad Mali city ga urmale denje municipal service hidume baguti kodun dinuma transition committee ekulawalan alugandu nantake hushalalan mi committee ಈಗ ಅರುಗೊಂಡು ಆನೆ ಹುಷಾಳ ನಂತಕಿ ಮೇವಗತು ಮಾಲ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂಗುಮ ಹವಾಲುಗೆನ್ ಹುರಿ ಆನೆ ಎಕ್ಟಿವ್ ಮೇಯರ್ ಅಹಮದ್ ನರೀಶ್ ಅದಿ ಅವನಿಗೆ ಹುಳುಮಾಲೆ ದಾಯರಾಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುಜಾ ಅದಿ ಅವನಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅದಿ ಮೇವಗತು ಮಾಲ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಕಮ ಹವಾಲುಗೆ ಇದಾರಿ ಹಿಂಗುಮ ಹವಾಲುಗೆ ಹೊನ್ನರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಸೀರ್ ಗಾಸಿಮ್ ಅದಿ ಅತರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದೆನ್ ಅವನಿಗೆ ಹುರಿಹ ಆನೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಆನೆ headung goto tibbe ana horiha section head nanne goto kamko ana Ibrahim Ramiz Hassan council executive ana Yumna Said council executive Amir Hassan council executive Shamhuza Ahmad council executive Abdullah Ramiz senior accounts officer adi ana Musa Nasim assistant council executive ema mi arundu ane hushalala nanteki hagigatuga miha bodu ane kame arumenge ane dasha badaluwegen dar hulumalege municipal service midakkani hama gaganaka e rashuge hingamunda huriha municipal hidumettake mali city ge dasha badaluwegen dar wara bawaru masekettake hunnane transition ge terega kurange hema mikamuga kama behe gulum huriha departmental ge verin shamil koggen mikan kuriya gendiyo mi arundu gabul kura gotuga me transition de kantatan emme rangal gotuga awmenna kurengen dana kamik gotuga fenna te mammi nanta und hushala shukriya aifan go hushala matta aytu kurawa then the department tori aloda takura kolla ngeto aipan mutually ane Ahmad Narish deputy mayor Ibrahim Suja huluma adara councillor Ali Nasir Gasim associate legal councillor megut acting SG Ibrahim Ramiz Hassan ane arumenge admin me council executive Yumna Saide hulumale ane council executive Amir Hassan nagi HR council executive Shamuza Ahmad ke municipal council executive Abdullah Ramiz ke almaga budget ge senior account officer the Musa Nasim ke almaga me faluta ko me fatiyata ka behe goto assistant council executive ingeto tema mi befulu mi himanani almaga idari goto mi gennanje changes taka mi fatiyata ka mi adi budget mi huriha kankama guligin befulu ge idari setup etana gam kurmattaka mi in transition mi ane committee ge goto nangada committee tema mi committee ame dema aifan me usually committee taadu korabba be follow ana yumna taadu korabi cyphers taadu korabi ema mi committee fast kolla vote devvam be vote devungade council Rihan online go innovar physical inno igeto ema mi committee fast ge midiyai council jasa wadat be flonge agula biyetu agula bi vote mode me kone agula biyetu fast ema
aloritu miedu alumenna mi imige kulli jasa ge minimige midiyei demme cyphers adi councilor zamirus ifanas faha kore vihen alumen mi council ge hatarona dawaran intiha viruga alumen dekon warabbodu hofenen adi lamurkasi gaanonuga e lazim kora warabbodu masakkate alumenna mi hawal kuran alumen ge mayor ke honno medu ge raisu jumhuriya ka magaman intiha wadage dr muhammad muiz manikfa nimmi war tarihi nimuga gotu alumen ka faha kurani miedu ekejjaharuga mi dwerajya ge finance ministry ga alumen mi emmo mi soikuru mioti alumen ge huriya councilor unna alumen bani mi ga dawwata fonwa fa mi soikuru mo ga rasmiyata mi alod hitum mi ane alumen ge council la libigenda warabbodu hinhama jome koriyarma mikamattaka divarajya isitte raisu jumhuriya dr muhammad moiza alumen ge huriya councilor unge namuga adi council ge huriya velinna staff unge namuga aludu wara ihudastarikama ki shukuru danwa beerunge beve mifada nimmuwa alumen na adi emme furatama mi salis first rosterega miwaruga nimmi kamattaka wara ihudastarikama ki shukuru danwa alumen yagin kan arwa mi council ge belimu dashon hulma de rayitunna face ke face den adi face tilen himenete rayitunna alumenge mi layagata gabuka tandin emma mati nimbaruga ragalu hidimattake municipal hidimattake forukodden erenguru huriya fiolte galmen alana adi ragalu kuran huri kankan hama mi furton fashaganneru alumenna etaga tibbu mozafunna yaki fashaganneru kurakuda gattake huri kam goesama awemge huriha councilor ge hitarikama huriha goringe mi tajruba huriha goringe hitarikama yakiga ragalu rayito hingama jefada hidumattake municipal hidumattake homa ge rayitunna devigen danakama kamuge yaginka awor arwan miha hisabu miedu council jasa nimmadan awor miedu awor fonwadan agenda mi dehas service na haruka budget fast kuruma mi almen adita do jan ane jasa nge baba banje budget ang khassa ko gem baba jasa ema ega documents taka mi ane jasa ge agenda almen huriya council na fonwa wa ka dannawadamu mi jasa ni assalamu alaikum